Awuvela ngisukumisa udeskini ngitshela wathi nje sukuma wena. Nami le nto phela ife yafika lapha eklasini yathi ifuna imali. Ngathi anginayo imali. Yathi yona izobiza ayena ilon obhutbawe laba abafunda ko grade 12 ngathi ayangisabe lutho ngathi angisabe lutho ayipho sekenze Ngizisa esikoleni ngempela yazi yibo ngoba kuthiwa iripsela lanini hayibo ufika nini esikoleni uyibhoka inkinga ngambulu baba sohlanganisa mfethu Lingwa phela mina la ukulingwa ke lo uzothi uthatha nisafile wona lingwa ke lo Amanda baba angekhuza ngalenga lamakhelwane baba umkhuzile besathi sayofunda kaNozimba ikona kufunda lokho umlengisa izandla nje la cha baba sayofunda Uthula intombazanyana thula ngani thula ngangiphendula wena sobhekana ekhaya baba sisendleleni yokufunda ukuyofunda utshele bani baba bungekho endlini ufika uvela wafika unayo inamba yami ya WhatsApp ungabe ungitshela uthi baba ngeke angikho endlini into engifuna ungenzele kuyona endlini hamba endlini sotholana endlini ongena endlini ongambele endlini wena ini baba yini endlini sodelani ushaya Hayi ngiyakutshela mngani uluseluhle we abo manje uhlupha ngalendlela angazi nje into engizoyithina indaba yakhe hayi uyahlupha akezwa abona nje ingane mase iqala ukukhula uyibanganiki lapho nje kade ngombhekela amanapukeni izolo yo hayi ayabiza shema ngifuna ungasho ayabiza ayikho into engabizi shema ezingane hayi masisi into engihlakalela okay ke sibuye sikhulume hayibo wesisi phela akusuba Amanda wenzeni futhi baba Amanda ukhethe utshani yibo ubaba Amanda ngithi besihamba lapha siya e-library ngiphume ngithi ngiye e-library lapha hayibo ubaba Amanda mesifika lapha sesiphakathi nendlela awusana afika ubaba Amanda wathi wasimisa bese seqedile ukusimisa wangithuka ngazo zonke inhlamba wangithuka ngisho nangoma ayibo inhlamba ngithuke ngathi angizazi nje mhlambe khonto yenzile nje hayibo uthi ngibolile mina uthi ngibolile hayi kodwa nawe uyazazi ukuthi unjani hayi yabona sisi wena uzoyincisha impilo emnandi akuba mina nesibhamu nginesibhamu abasibhamu sami nasi mina ngimncane kabi kumele ngabe ngikude nempilo wena ke mozalandela abafana sisi uzoyithola into efunayo ubaba akalethe okuhle nje uphi manje uphi angithi wahambe ethi wasebenza ini wabuya cha angiqedanga ngisho isikole anginawo matric mina ngihlele nengane hawu kodwa sisinabakhola abantu bangaphandle ngiyabakholwa vele ngoba ayishem mntakama bafana nawe hawu kodwa sisi yazi umuntu wokugcina nje ngimcabanga ukuthi ungasho leyo nto wena kumina hayi ke ntombazane ke sorry kodwa nawe iqiniso uyalazi Khalela impela isekho usuyikhalela siyayo so2 ayisekho into usuyikhalela siyayo so2
Awushonani vele bomama ukuthi uyathakatha. Kufanele ngithini mina ngithi umama uyathakatha. Kufanele uthule umbuke. Akusilona icala ukubuka umuntu. Silona. Yazini khuleka somsendlini sopositive. Vele iwedi yabhetha sambeni sukuma.